ka YouTube channel in Java in kalolo macheu tuntuma hian KRISTIAN footballer KAKA chanchin kan ngai thadon ani ziak tu Donna-i pa ngai thang mi ten ka thi nuwa ka chanchin an soi huna chuan football khel thiam takani tia min soi thin ai chuan I suaring tu tha takani ti in min soi thin se ka du zo kani ti hial khopa a pathian chuang em thin tu tlangwal mel thale nung changmoi tak chanchin kan hriat fo nu hi han thar tho le ila anuna football chanchin tlem le I suwa zui tu chanchin ngai san om toi te hi heti zong hian I han thlir ret le don chin te ang Brazil jersey han mu le ringot po hian lung hi atileng ngal ve hrim maya World Cup chungchang soidona heram ming tel lova ngainom taka soi chu thil theilo tluk hial ani laya thilin em mai alini cheu hrim mai po hian football khovela Brazil din mundik tak ati chiang jok ber o me khuram lian le football mangai turam khuan mi ming thang le in khel thiam mero pui athar chuak tamin alo tho hlok to hle maya chung in fiam mi chanchin du om tak nu chhiat tu te zinga chuan he Ricardo ejection dos Santos leite KAKA tia kan hriat la zok hi Brazil farin piang to te zinga football khel thiam ming thang voini thlenga khovelin angai san em reng thin pakhat chu ani chia ngalom kumsang haza kwa somriat pahni April ni somni pahnia khan anram khopui Brasilia chung ko har salo tak atanga lo chor chuakin anu le apa te hi school zirtir tu ani nge a football khel thiam ming thang ni nge tuma theitop atan lo la chhove in a thlen china chun ma po ason tak mewani kumsom pangami chau alani ma se professional footballer te zinga a ming hi alang ve khiau to hial ani chu tiang khopa hlotling chhove mek chuni ma se tum khat chu a pi te chung kuat lo tura akal rum chuan awache sual ta hlau maya swimming pool a chuan a ngong ru ti awin in fiam na lampo ti chhun zom thei to ngai lo tura ngai alo ni ta hiala kumsom priat mi chau alania mahun eng takla nei chhove mek le khovel mel hriat alani ve nge po be se om tak ani chho mek laya dam chunga jing hlen to tura ngai alani zui ta deu mai si a ma se rir nual le mang ang taka om lai chuan pathian ti dam na ro pui tak achang le ta hlau maya chu ta tang nge chuan ani mi pui sang tam tak ma po I suwa choi moya a ming fak thin tu footballer ro pui tak chu khovelin alo nei chho tak ni ata na thil mak le ro pui tak ti sak tu I suwa choi moin ama zui turin om tak alo ni chho ta ani chu voini thlengin khovel midfielder thatin an mamo ang chi zong hi chu ama hian kim vekani an lo ti hial khopa a hun lai football ti hmunom tu le mi hlo tling roni chhavin kumsang ni paruka tanga sang ni pasari si zona angat phei kha chuan khati laya in khel thiam te lo man tha le hlu zong te kha a hui fai de vek hial nge ani kha heng European footballer of the year te top scorer sang ni pasari World Soccer Player of the Year te FIFA World Cup Player of the Year lo mante sang ni panga Champions League Best Midfielder le Serie A Foreign Footballer of the Year ni na sang ni pali sang ni parukle adang tam taklo dong to tu hian anuna isua ada poimo em china a fakle a choi moi thin isua nge chuan ama po a choi sang ve ni ti lo rual lo khopin khovel in khel thiam ming thang te zinga ming dai to ngai lo tura aron ni chhota hial ani a hun lai club hrang te in leiton nakara footballer man to ber ron ni chhawin a tho chhuwa reng atang hian soma pakhat kim taka be thlap thin mi ani nge bok kumsang ni pasari UEFA Champions League AC Milan aron champion tumte khan kha kan la hria anga a kha champion no moi phena thilang sar tak pakhat ero history thlingai zen lo ni in khovel adeng chuak rang hle ni kha a jersey noya aton zaw hak meka iswata kani I belong to Jesus
ti ziak lang sar tak mipui singtel ma a pholan tum kha thlir tu mipui mit ala in ngai hlut a hlo hle ani kha chanchin tha za pui lova chuang em thin tu he mi ro pui nun tlom tak hi khovel Christian tengai san le du a hlo zui le ya lo man ro pui dang IFF HES world's best playmaker lo man te dongin football khovela lo man sang ber Ballon d'Or tepo adong hial bok ani awang lai nun hi atan chuan alung o thak hlia hle yang le choi moina no pui hrang dom chungin ming thatna le a ber ni na hrang a khum a thua tu mai si sum le pai har sana le re thei buaina in a chim buai hau lo tur khopa lo sang le nun nuam tak chen thei khop alo ni bok nen ama mel alo chelovin du tok ama ni du le ngai nan zong a piang thinglor ve thei din muna po ading chiang alom nula mel tha le fil po azon buai ngai lo khopin ama a chil tlat tu me chedu om le chuan om tak la mun tina an kat nuk don tila thil chiang sa reng mai ni si ma se heng zong nun nuam le a thil tha kim ban pha ka a om reng lai po hian KAKA hian anuna isua ada poimo ber thina anun kong dai pel le ming chian na nei ngai lovin ama choi sang tu lali suwa hlata a om ve ngai reng lo ni akam chuak moi le ro pui tak milar tam takten an soi ve thei ngai lo tur hi da lang tel ila lir thele me chia ti vel hi kanuna an poimo ngai reng lawa ka chung kwa le pathian le isua karin na chu kanun huai tu ani a kanun hedik taka man kadua pathian naya nun kadu ani ti hialin alo soya Facebook a te po pathian thu post thinin football a chol san nuwa po pastor ni nge lo tum ve reng thin khopa pathian thodu mi kha ania kumsang ni palia khan ril tramna bo tura malak na lian tak UN World Food Program ambassadora te po alo tang to nge kumsang ni panga December ni som ni pathuma khan atle rol chhotan atanga abial nu mangai em thin Caroline Silicon nen chuan ko hrandan thiang hlim ngatin anin neya tunlai thang thar tam tak te zinga amilar nun tleu tam tak an om to ma se an ni zong warzin nga ta in nei an ni nge KAKA nun hi azo omin angai san om em ani pathian mal somna na satak adong ani bik ngot lova mal somna adong tlakin anun hi aulukin ain vong thiang hlim tak mewani ti hi kan hriat puitel a thatle ome kumsang ni som pasri khana ei zonna football chu chol sanin tuna hian kumsom li pakhat mi ani ve to a fapa Lucas Lico leite le fanu Isabella te nein Christian chung ko tha le ngai san om tak ni in Florida state khopui pakhat Orlando United States an chek mek ani ole kha KAKA chanchin kan ngai thak thei te chu ani a ngai thatu zong te chunga kalome